Shang labando do chang mai ho Akashvani Kohima to angku sabujo to na pusnai bu chang lam dan khang da to na punga lang ho jibo wai wong do shang la kong yu pai ho jida Lok Sabha MP S Sibong Maran Chamere Center to Naklan Village Car Chong ai bu kon sak to jagula suga jagai Governor La Kanisene kaunyi a kihang dan lua kibu pando ai hatiang dila hau chamash to ko nga ko ngi digai Oba Union Minister Dr. Jitendra Singh ai lawlabu yona ho changna be kongshi India do labo ho nei bu saffron ik yedila sha lamni bu kya to ko kabadan ngitigai tongalang shong kambo audida Lok Sabha MP S Sibong Maran Chamere Union Home Ministry to Naklan Village Car Chong ai be konsak to jagula shang suga jagai ho shanga Parliament budget session lego kibu chia Jahamnyet ngidiko kigai heje Jamere Village Car Chong Indu Burma Leilang Dana Labo Sangong Sango do Sauje Segwa Mon Twin Sankipri Miluri Nokla Koba Longling District Dana Andike Anjin Ngaudo Nyet Po Ka Thama Put Angachung Lawata Toko Laugai Hawaii on Hawandane had a chikams like Kamasiki State Government Home Affairs Ministry Hawan Changa Aigai Atambuda Hawandan Waledan Aba Oba Nyanla Linam Hambangugu Village Karchung Tungaida Toko Laugai MBA Ministry do Tunga Jango Village Karchung How Kitiko Han Kang Kula How Jabashoba Atako Leilandana Pa Libu Jago Hawandan la Luam deshi kai ingsi asakubu machongai mangdam lutla atikin labutoko kabudan gai ngediko gigai Nagaland Governor La Kanisene kaunyega gihangdan lulua kibu ai hati yang dugo jungai bu haban olinda opa atako ai hati yang dilabu longda toko lawe Hawaii Shausung Naisime Kiang Liang Dan Lulua Kilatikai Lausige Kaunik Pandawa San Indian Tang Jaman Kidatako Laugai Hoshanga Governor School Shong Labo Dinobal District Manipur Kabu Rajphon Kohima Meet Penjala Labuja Ngidiko Gigai Hawandan National Integration Tour Lawant Assam Rifle South Tango Layan Baibuja Habushanga Ngedigai Hawaii San Kaunikpu Labo ngoyam kai kihang kai dan lulua kibu ho lada chi mai kai ho ba je la so mu so wat hada chi ku bu tango san thang jaman kidida oba governor Aung San Indian kiang hoi je tono bu sano bu tango san ai the len hawanda to ko kabudan kai chanyu ko kigai Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh ai met Central Government ay India gabu jangna be gongshi bando aine hone bi leidila shanga lamling kya to go lawai Hawaii ho shanga Foundation Stone ji Hanbu Permanent Campus Northeast Center for Technology Application obar Rich Lawan Chilawa ipubuchia kabu dan Ministry ngidibu kugai hoba Ministry ngidibu mission lawo saffron lawan jangna be gongshi dan lawo Sikkim Arunachal Pradesh oba Meghalaya ngeklada Nyaktila shanga labo shong nido saudu jeka kangan lamlen kya to ko ko gai ngidi gai ko phaya atako Nagaland si Manipur to gai ahula lamle gai to ko Dr. Singh ngidi ko kigai hoyong changna be gong shui ho labo shong nido sau nido nyet po wa kaunyek kambo mai go habu yang budo len ahula ba pejin yang len la lamlen kya to ko ko gai ahoy ngidi gai Ministry atako changna be gong shui bando Science Technology ba infrastructure dango len la government ai table lambu lia to ko lawgai lubu India bu yua liko tang jaman habu yang budo haudila mangsang yang bu phwa ga to ko habu shanga gai chanyu ko kigai Central government ai tatpu sangbu aine ai hagu yang go haula shanga $1 billion lago fan khangla yeyan kya Union Information Hoba Broadcasting Minister Ashwani Vaishnawi who shanga press conference on webs shong yido saudunga shanga me toilet bu chia ngidigai ko terangdo ministry han budelia webs hoi ai lai jele jakshe bu to audila abu shanga oba unified global platform lai kaman
media oba entertainment sector aine habu yang bu thaula habu shanga bu lam den je ki to ko nge ti kai ko lam dana ambassadors oba high commissioners sango do ai gu lawan pejan le kai shangbo edition web summit mi jawi je ka leise ko mumbai le la tak la dan phwa kai habanga lang shong akashvani koima ka audu ko da ata ko ka ne habanga lang dan tong de din mang sa long ji labo x handles air news alerts oba the way air kohima ka kanai hon pai samalawa habu nei tong de hu ngalang tit labu atako ata the way dit mangsa lawa news habu ngalang shong dit mangsa lawa news on air app oba the youtube channel air news kohima abu the way kanai tit la tik labu Nagaland Governor La Ganison hoba Chief Minister Nipiriwe matlitan bandodo holi nyana olimbu ngedigai Governor La Ganison ai ho son lulu agibu labo lamsilang tango bando tikto olinbu halabu ingdishi do ko ngedigai holi dat labu tangjam oba hansang khangat bu ingai koi bandola teximin olimbu halabu abandishi do ko ngedigo gigai Hawai machong bando do olin yugo je phanyibu maiba how ki go ho lamslang hangana shitoko ngidigai Chief Minister Riwai holi lamslang ho buang hong jaidan bu yua punyam danyam long bu jisibaya shabu sau shen satibu lamslang je ki to ko ngidigai heje Riwai ho lam yana thangjam sang mai hakso je phanyibu maiba jaisna nosna diga ligo thangjaman kila how jamashitoko kabudan ngidigo kigai Advisor hoba Industry Soba Commerce Kabu Advisor Hegani Chakaloi ai training dan ong kula je bandau maisho sungla dan kaudak pu shongai bu lawo namyak sang bandau nyak tigo maisho manggon kamle lela hau chamash togo artisans shongdo ngago ngitige heno Chakaloi ho shanga awareness soba distribution lamdan lawo hat karka samwatan sayayata HSS items dan timawara me jangu bo jisibai ngidigai sawai department dango ai tribu kudaji abu haga sungan namyak namsei aine a hadi angdila hau jamashi oba lawlabu mangsang yang bupuan kamalesh togo kabudan tunga jangyu ko kigai sawa atako gamdan dan labo Mangkugu kamnale lagai ngidigai paislay dan small clusters development lamdan panga solar lightning loom supa warping drums togo sangong lay kabu la jangulabu kabudan labo paman bukuri e hoba pi koshepil oba tarugachen togo habu sangong dan la kulabu Nyan gibu labo matli leibu matni sego Eastern Naga Public Organization President Sabigyo Sangdam hoba hangbo sumi hoba do Nagaland Tribes Council President Donio Yeptomi Hausiam Paradia Janata Party BGB made join kama Leibu ni ham Northeast Coordinator Kapu Labo Dr. Sambit Patra National Secretary hoba in charge Mekala hoba Nagaland Anil K. Anthony Nagaland Deputy Chief Minister Y. Patton hoba Lubu Party member Shong Bando Yuan Lamdan Holedan Kanai Hausi Yogai ai lai hago yango hauda hu shanga ngitibua State PGB President Benjamin Yeptume Eastern Nagaland oba Zonabudu Kawan Bando aine member Hanbu Loputango ai hau kuon labutogo manglam kibu ngitigo kigai Hejai Benjamin ai Nagaland ai habu yang budo len haula shanga party danai tebulambu lien ki koi tatpu sangbu aine inga sigai ai habu yang budo hon labutogo kabudan kai ngitigai MLA Dr. Sakado S. My mate Punguputwa, Farmers Producer Company FPC Dango, Labo Organic Value Chain Development for Northeastern Region Pangaki, Kane Transportation Vehicle Labo Kailong Jangubu Lamden Ipugai, Ko Ipubu Lamden Labo Annual General Meeting Camp Workshop Labo FPC Shangabu Gigai Kodu Yugo Ipubu Gigai, Ko Dango Pungubudu FPC Shongai. Lubu namyak namse shang da panyibu maiba namyak namse kamanla AGM yua workshop lebu hane skill development dango laite lain haula hoba MOVCD NER project dango semobu shong la laiko bailapu haptila hapu shanga mangsang pobu mangsang pon kambu lebu ki hoba ho shanga togo kabubando panyu yua ho pejen lego kigai ngalang shong thonggo han kong nyu pai no meda Lok Sabha MB Esbong Mern Jamere Sanda do Nagaland Village Council shongai bu kwansak to jagula shanga suwa jagai Governor La Ganison kaunya ga ki hangdan lulu akibu bando ai hadi yang dila au jamash togo nga go ngetigai hoba
Union Minister Dr. Jitendra Singh ai lo labu yo na ga jang na be kong shi India do hone bu saffron ik ye di la sha lam li bu yang bu nyek je kya to ko kabudan nge di gai to na pu nga lang khan so ko di da to in akang ngo ba ho bik tang ko pisibo dom bu lak bu ji ja la bu di la ba